Ništa, braćo i sestre, evo tu gdje sam prespavao, što sam vam pokazao, što mi je Prota Bratislav iz Vučja omogućio. Još jedan veliki pozdrav za njega i da vam snimim još ovako sada kako odlazim iz ovog prelepog mesta. Odozdo kako se vidi crkva Svetog Jovana u Vučju, sunce pozdravlja odozgo. Eto ljudi moji, idemo polako, čeka nas velika kilometraža do Vranja. Idemo ljudi, idemo, gazimo. Imamo sad dosta i uzbrdo, ali kroz prelepu prirodu, tako da ćemo snimati. Snimat ću vam što više bude mogao. I eto, idemo. I moram još jednom, pre nego što krenem, da doručkujem kilometre ka Vranju. Dakle, danas mi je Vranje u mislima. Bilo bi dobro ako bude uspeo da danas uđem u Vranje, ali bit će kako Bog da. Dakle, pre nego što krenem da napadam, što se kaže, kilometražu, da pozdravim još jednom, dakle, specijalan pozdrav za sve ljude iz Vučja. Mnogo su me dobro ugostili i nikada im to neću zaboraviti. Biću im zahvalan cijeloga života sigurno. Ali hvala i slava Bogu što nas je nadahnuo da budemo takvi ljudi. Eto, dakle, još jedan veliki pozdrav, idemo dalje ka Vranju. Dakle, ljudi moji, imamo sad dosta uzbrdo, ali kroz prelepu prirodu, ali sveži smo, dosta dobro smo odmorili i možemo da gazimo uzbrdo, punom snagom, punom parom. Stena, 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 stena. Bum! Kakav pogled. Predivno. Predivno. Idemo. Krenite na sever. Ljudi moji, idemo gore u šumu prečicom. Za to mi je rekao Prota Bratislav Pop da mogu ovuda, dakle, da skratim sigurno nekih 30 minuta. Tako da idemo planinarskom stazom prečicom. Dakle, ovo čak nema ova staza ni na Google mapama. Ali, opet kažem, s obzirom da sam mnogo vremena svog djetinjstva proveo na Zlataru, baš po ovakvim stazama, da će Bog da to odradimo beričetno i da skratimo put sebi dosta. Uostalom, debela hladovina je, odmorni smo, pune baterije, tako da napadamo. Idemo da izađemo na glavni put koji jeste na Google mapa. Idemo. Inače, braćo i sestre, ovo je najstrmiji put kojim idem do sada na ovom putu. Ali idemo napred. Hladovina svakako pomaže.
a i Božja sila. Naravno. Pomozi Bože, pomozi Oče. Daj mi snage, hrabrosti i drživosti. Svih vrlina koje su mi potrebne da izgledam ovo svoje hodočašće, da stigne na Svetu Goru. I da to bude samo prvi korak u mom novom životu. Hvala ti na svemu, Oče. Idemo. Da, ljudi moji, koliko je strmo ovdje mi govori da zasigurno ću skratiti put prilično ovuda. Hvala još jednom popu Bratislavu iz Vučija Proti, koji mi je ugostio fantastično, evo, dao mi i savjet kako da dosta skratim svoj put, a i uživam u ovoj ladovini i prirodi. Još jedan pozdrav za njega, njegovu popadiju i za Vučije. Cijelo. Ljubim vas, brat. Idemo dalje ka Vranju. Ka Vranje. Evo, ljudi moji, sunce pozdravlja odozgo, a sad uživajte u pogledu. Neverovatan pogled odavde. Ne znam koliko može da se dočara kamerom, ali eto koliko može. Inače, meštani Vučja i ljudi koji znaju za ovo mesto se kupaju u ovim malim, da kažem, jezercima na kraju ovih vodopada. Bazenima. Eto, prirodni bazeni, prirodni akvapark. Dođite, posjetite Vučje, hidroelektranu, jednu od najstarijih, i posjetite i kupajte se u prirodnim bazenima. Hvala ti, Oče, hvala ti, Oče, na svemu što si stvorio za nas. Izgleda da smo blizu glavnog puta. Još malo kroz ovu predivnu prirodu, planinarskom stazom, pa izlazimo na glavni put. Evo, hoću, iako mi je baš teško da držim sad kameru i koračam, ali hoću da vidite malo kuda prolazimo. Ljudi moji, moram da vam pokažem kako je ovuda zakićeno ovim. Ja ne znam koje je ovo biljka, ali kao da je zakićeno. Proslavljamo za proslavu, da kažem, prevaljenog puta.
još malo ljudi. I evo nas. Na glavnom putu. Hvala ti, Bože. I da, kao što vidim na mapama, dosta sam skratio put. Evo, vidi se hidroelektrana i odavde, zgrada u kojoj se nalaze i stare i nove turbine koju sam vam prikazao uostalom u prošloj epizodi. Idemo. Evo da vam pokažem kako izgledam posle onog uspona direktno uz brdo. Znači uspon nekih sigurno 80 stepeni, rekao bi. Znači baš kozija stazica, ali super, skratio sam put sebi sigurno jedno pola sata i više. Evo kakav pogled se pruža odavde. Eto ljudi moji, sada dobar deo puta će nam ovakav biti ka Vranju. Kroz ovo brdo, kroz ovu prirodu, kroz ovu hladovinu. Prelepo, trenutno uživam. Nema nikakvog bola, nema nikakvog umora. Hvala ti, oče. Uživam. Uživajte i vi. Zato ću se potruditi ja da vam snimim što više. Inače, danas, ako Bog da, planiram da pravim veoma kratke pauze, da ne pravim onu veliku pauzu na sredini dana, zato jer bi voleo da stignem u Vranje danas, ako ikako bude moguće, ili bar blizu nadomak Vranja. Eto, pa ćemo vidjeti kako Bog da. Bitno je da marširamo, idemo dalje i uživamo u ovom prelepom putu. Ladovina, vetrić. Ljudi moji, sve vreme i Vučjanka žubori i pozdravlja nas. Predivno. Došlo je vreme i za prvi Ladovina update. U suštini, ceo ovaj put je Ladovina update, jer hvala Bogu, svuda je hladovina
od šume, ali eto, prva pauza, da kažemo, da se pojede ovaj med i malo kisele vode. Eto ljudi moji, posle nastavljamo brzo jer vam je mnogo lepše da gledate ovu prirodu nego mene kako jede med. Tako da idemo dalje. Bez mnogo komentara, kroz ovakvu prirodu, uživajte. Vranje, dolazimo. Naravno, ima još mnogo da se pređe, ali tu je putokaz za Vranje. Inače, svakako, ljudi moji, najlepši deo puta koji prolazim je ovaj. Tako da vam od srca preporučujem, ne samo ako vas put nanosi na vučje, nego da specijalno dođete ovde i da posjetite ovaj rezervat prirode. Predivno. Rubrika Vic dana. Kaže, vratio se Mujo iz Amerike, otišao ko sirotan, vratio se prepun para, lord. I Haso ga pita, Mujo, kako se obogati tako? Čovječe za kratko vreme. Kaže on, ma ja bolan tamo video nekog bogataša i pitao ga kako se on obogatio. Kaže on, izmislio neku spravu, neku mišolovku koja efikasno ubija miševe i kaže to pustio u prodaju i obogatio se, postao milioner. Kaže, kako to funkcioniš? Kaže, pa on je izmislio ovako, testerica, sa jedne strane sir, sa druge strane slanina. I miš kad priđe, malo sir, malo slanina, malo sir, malo slanina, malo sir, malo slanina, malo sir, malo slanina i preseče sebi vrat. Kaže, Haso, dobro, kakve veze to ima sa tvojim bogatstvom, kako si ti obogatio? Kaže, a ja sam izmislio nešto još bolje od njega, još bolju mišolovku i jeftiniju za proizvodnju. Kaže on, kako? Kaže, pa samo testericu ovako postavi. Kaže, kako to bolan, šta kako? Pa kaže, šta kako bolan? Kaže, miš dođe, kaže,
Nema sira, nema slanine, nema sira, nema slanine, nema sira. I preseče sebi vrat. Vučjanka, verovatno ovdje negdje blizu izvire. Mislim, relativno blizu. Ne znam, vidjet ćemo, ali o tome kako je se suzila, tako logički zaključujemo, jel? Braćo i sestre, moramo se umiti malo ovom vodom. Ovo je voda i za piće. Hladna. Da. Osvežava. Mini vodopad i mini bazen. Ljudi moji, da imam više vremena, okupao bi se tu, osvežio. Međutim, nemam vremena, moram da gazim da bi stigao do Vranja, ako Bog da. Jer u Vranje nema laganje. Evo ljudi moji, došlo je vreme i da se pojede nešto. Dakle, imamo hleb integralni, imamo tu svašta nešto, sir, paprike, kečap, suncokret, kisela voda i skuša. Skuša u paradajz sosu. Ništa, da smrnđamo to i idemo dalje. Evo, braći i sestre, ovdje sam imao najbolju pauzu za ručak do sada na mom putu, uz žubor Vučjanke, a sada čeka nas put dalje i Vranje. Ljudi moji, ovaj put je sve vreme ili oštro uzbrdo ili blago uzbrdo, ali to samo znači da nas uskoro, jeli, kada pobedimo to uzbrdo, čeka nizbrdo. Eto, tako i u životu isto. Uzbrdo pa nizbrdo. Napor pa odmor. Ima i ravno, jeli, nekad malo i ravno. Ali nekako je uzbudljivije uzbrdo, nizbrdo. Eto, to neka bude današnja motivacija sa najjačom kinematografijom. Samo napred, nema predaje. Eto kako govorim to, tako vetrić nalete hladan, lep, da me osveži. Evo i dalje. Hvala ti, oče. A inače, radujem se Vranju i lepom odmoru, editovanju videa i spavanju, ako Bog da.
samo napred. Inače, još malo na Google mapi sam video da ima neka česma. Pa, radujem se tome. Guram do te česme da se osvežim, napijem vode i da nastavimo dalje ka Vranju. Ljudi moji, snimam ovako pomalo zato što ima stvarno puno da se prođe i da se snimi. Tako eto, više bez komentara, da uživate u prijatnoj muzici i prirodi. Evo ljudi moji, kao što sam i rekao, posle duge kiše pojavi se duga, a u mome srcu savile se tuge. Mora nešto da se otpeva. Nisam na to mislio, nego posle uzbrdice, dakle, dođe iz brdice. Logično. Tako da, evo sad, idemo nizbrdo. Hvala Bogu. Olakšanje. A što se tiče česme, pogledao sam na mapi, poprilično je van puta, tako da neću ići. Eto ljudi moji, ubacili smo u ler sada i u leru se spuštamo. Dalje je dole ka Vranju, ka Lalince. Imamo jedno mjesto Lalince, pa ima još jedno 4-5 mjesta do Vranja. Ima dosta, ima puno, nisam tačno pogledao koliko kilometara. Ljudi moji, otprilike još jedan krug oko Ade, mislim ko poznaje, to je oko 7 km, ali nadam se uglavnom nizbrdo. Pa dolazimo do jednog izletišta, vidjet ćemo, tako je obeleženo na Google mapu, izletišta, pa da vidimo o čemu se radi. Ljudi moji, osveženje kraj puta, kupine, nema ih puno, mora se pazi gdje se gazi, ali po koja prijaće. Pa čak i ove malo zelenije prijaju zato što osvežavaju. Hvala ti oče, idemo dalje. Ljudi moji, pogledajte koliko divljih kupina usput. Stvarno dosta ima. Već sam pojeo jedno 50-ak, možda i više. Tako onako samo usput. Mnogo lepo osvežavaju. Hvala ti oče. Ljudi moji, evo gdje sam se napio vode. Potočić, čista voda, bistra, ladna. Neki ljudi tu koji su prošli rekli su mi da je slobodno pijem, da je za piće, da je čista i uverio sam se. Čista, hladna, predobra, pogotovo u ovom trenutku sad meni. I napunio sam flašu to sput, položio sam je dole, ne može se napuni baš cijela, ali više od pola. Idemo dalje, ka Lalince i posle dalje na jug ka Vranju. Dakle, to sam malo skrenuo s puta da se napijem vode sa potoka i dopunim flašu. Inače, tu je bilo i kupina još. Pojeo sam sigurno preko 100 kupina. Hvala ti oče. Kakvo osveženje, kakva injekcija vitamina i energije. Filosofija sa najjačom kinematografijom.
Kažu ljudi, izmislili solarni panel. Evo ga ljudi, savršeni solarni panel koji je stvorio Bog, Otac naš, Car, koji je stvorio sve. Pogledajte kakvu strukturu ima ovaj solarni panel, kakve potpore ima. A on proizvodi kiseonik, hranu, a samim tim i mnogo energije. Pokretačku energiju za ovaj ceo svet. A onda sa tom pokretačkom energijom ljudi stvore i solarni panel koji proizvodi samu struju, i to ne mnogo, i dive se tome, a ne dive se stvaranju očeva. Eto. Ništa ljudi moji, uživajte u prirodi. Idemo ka tom mestu Lalince. Još nismo to prevalili. Ima dosta, rekao sam. I onako po osjećaju. Nisam gledao koliko ima, ali ima dosta do Vranja. Daću sve od sebe. Nisam pravio veće pauze. Pravim pauzu i kad napravim to, napravim pauzu 5-10 minuta i nastavljam dalje. Jer baš bi voleo da večeras uđem u Vranje. Ali vidjet ćemo kako Bog da. Ljudi moji, evo, došli smo do tog mesta koje je obeleženo na Google mapama kao izletište. Međutim, i to je onako van puta. Ja stvarno nemam vremena da sad to obilazim. Možda nekom drugom prilikom. Verujem da je lepo tu u prirodi, kao i ono tamo što smo snimali. Međutim, ja sam se nahranio te duhovne hrane, ali nisam kilometara. Tako da ostajem na glavnom putu i guram ka Vranju. Šteta, verujem da je prelepo, ali nemam vremena stvarno. Ako mislim da pre mraka ili oko mraka, tamo negdje početka mraka, da uđem u Vranje, ako Bog da. Ništa ljudi moji, počeli smo da ređamo ta mestašca ka Vranju, tako da eto, vidjet ćemo ako uspemo, ako Bog da uđemo u Vranje, ako ne, u nekom od tih mestašca da nađemo neki smeštaj. Neko mesto fino za šator ili neki smeštaj. Eto, uglavnom ono, standardno smiraj dana, bacam nogu pred nogu, ne mislim mnogo, dobro me služi kondicija i dalje. Eto vidimo. A ona glavna uživancija danas, vidjeli ste. Ali ono što mi jeste nedostajalo, to jesu ove precrtane table. Ništa, daj Bože da precrtamo još nekoliko ovakvih tabli i da uđemo u Vranje. Do mraka. Pa čak i da uhvati malo mrak. Ali da uđemo u Vranje. To je cilj. Pa kako bude. Pozdrav za Vlase. Pozdrav za sve iz Vlasa koji gledaju. Ako gi ima taki. Idemo ka precrtanoj. Standardno, znate.
već proceduru. Inače, neka nova energija mi udari nevjerojatno, kao da sam tek krenuo. Tako da napadamo Vranje, a vidjet ćemo da li ćemo uspjeti. Ostanite uz video. Evo kako deda zabavlja svoje unuke. Bravo, bravo. Vidiš kako zmaj leti, a? Svaka čast. Veliki pozdrav. Evo još jednog estašseta u Ševce. Evo ljudi, smiraj dana. Kao što vidite, polako još marširam. Slagao bi kad bi rekao da me ne stiže umor, ali idemo, bacamo noge ispred i ne razmišljamo mnogo o tome, već sada razmišljam o sljedećem noćnom odmoru, jeli, mjestu za noćni odmor. Tako da video sam da ima crkva jedna Svetog Georgija na putu, na nekih 6 km odavde, pa vidjet ćemo. Ako bude bio tamo neko pa da vidim da tamo možda čak se ulogorim sa šatorom i da prespavam. Jer ipak, evo, sunce polako zalazi, a do Vranja ima, boga mi, još nekih, pa skoro 20 km. Tako da, mogo bi ja vjerovatno da se isforsiram da izguram do Vranja, ali bi mi uhvatio mrak. Mislim da to nema potrebe. Mislim da to nema potrebe raditi, jer sutra svež, dakle brzo ću onda proći kroz Vranje. Međutim, vidjet ćemo. Idemo napred, pa prvo do te crkve Svetog Georgija, pa ćemo vidjeti. Inače, taman pozdrav za sve koji me prate, koji podržavaju, koji se mole za mene. Ljubi vas brat i specijalan pozdrav za Stelu, Niku i Kaću, moje sestričine. Ljubi vas uvijek. Vidimo se. A tu na putu nalazi me na ovaj prelep krst, to sam morao da vam pokažem. Kako su ljudi postavili. I jedan lep letnji kovac. Pozdrav ljudi moji, kao što sam rekao, teo sam da idem tamo u stvari prvi plan je bio do Vranja, da izgora, međutim, stvarno sam dosta pregurao, 31 km otprilike, još dosta toga je bilo uzbrdo, vidjeli ste. Teo sam da idem do Vranja, međutim to je nerealno bilo, pa sam promenio da idem do crkve Svetog Georgija, koja se nalazi na putu sa strane. Međutim, već je onako krenuo da pada mrak i tu naiđem na dobre ljude i dobre domaćine. Pitam ih da li neko možda izdaje smještaj, evo da li bi oni dali smještaj. On kaže, dođi brate vamo kod mene i imat ćeš smještaj. I evo brat koji me ugostio. Pozdrav drugari. I eto, sad kod njega klasika, gostoprimstvo, osveženje, par reči smo lepih i mišljenja razmenili. I eto ljudi moji, bit će i večera naravno besplatna za brata i sve da jednostavno želim da se zahvalim bratu. Hvala brate još i ovako kako se zove na videu, a to smo naravno i uživo. Ali da vi vidite da još gostoprimstvo kod nas na visokom nivou i eto ljudi moji postoji. Hvala Bogu brate moji. I eto, ništa, sad da večeramo, da odmorimo i ja ću vam snimiti kako me brat ugostio, poslije ću krenuti kameru snimiti gdje me ugostio i imat ću i internet
i tuš i večerinku, sve hvala Bogu kako treba. Još jedan veliki pozdrav za brata i brate reci molim te, pošto sam vidio da fantastično radiš one emisijice, kratke videe na Instagramu, reci slobodno reklamu brate. Reklama, zapratite Ika Đođiro, tu je znači biciklizam, slaganje kamenja, fotografija. Uglavnom avanturistički, smirujući, lep sadržaj. I poziv na vraćanje u prirodu, nešto što ja radim. Tako. Eto, još jednom, Ika Đođiro. Ika Đođiro. Tako. To je to, nema... To ništa. Znači, Ika Đođiro, Instagrama, bit će i YouTube kanal. Kada bude izašao YouTube kanal, ja sam rekao bratu da mi pošlje poruku, pa ćemo i onda da spomenemo brata da zapratite i YouTube kanal, jer stvarno pravi mnogo dobar sadržaj, vidjet ćete. Eto, posle, znači ostaje još da vam snimim kako sam smešten i pozdrav za laku noć kada se smestim. Ljubi vas brat i pozdrav i veliki pozdrav. Ljudi moji, evo me istuširan, svjež, što bi rekao brat Vuk Đuričić, veliki pozdrav za njega. Evo, brat mi je spremio večer, odnosno njegova majka. I evo, da večeramo i posle idemo da odmaramo. Sutra nas čeka isti dan kao da, i veliki izazov. Ljubite brat i veliki pozdrav još za ovu porodicu. Idemo da večeramo, verujem da je veoma ukusno. Ljudi moji, evo smestio sam se u krevet. Ovde još jedan veliki pozdrav za brata Ivana i za njegovu porodicu. Omogućili su mi tuširanje i smeštaj i mnogo lepu večeru napravljenu od domaćih sastojaka. Uživao sam i evo sad sam se smestio da spavam, da odmorim, napunim baterije i sutra napadamo ka Vranju. Dakle, vama šta da kažem, zapratite, podelite, lajkujte, mnogo mi znači vaša podrška, komentarišite i eto, vidimo se sutra puni energije, ljubi vas brat i laku noć.